Umai kia matu e me. E taro mamatu mo te neira. Murua matu hara me matu ki e murune. I o te unga e hara ana ki a mātou. Ki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorania mātou i te kino. No ki te ranga tiratanga, te kaha me te paroria. I haia te kau, Isaiah 10. Au e te mate mo te hunga e whakatākutu ani I ngā tikanga he. Mo ngā kai tui tui anō hoki e tui tui nei I te mea. That was so easy. Find a product to sell. Upload your picture of the socks and design your store however you want. Oh, this is sick. And now just copy the link and boom, I just tweeted it. Oh, okay. It's skyrocketed. I still have Nana kia. your collection in under 2 minutes. It's literally that easy to start your own business on Shopify. Woe unto them that decree unrighteous decrees and that write grievousness which they have prescribed. Attention video creators. Hei whakakōtiti kē te whakawā mō ngā lawakore e tango noa iho I te mea e tika ana ma ngā wari o tōku iwi. Kia waihoa e ngā mea a te pauaru hei taonga mā rātou, kia pāhua tia ai e rātou ngā pani. To turn aside the needy from judgment and to take away the right from the poor of my people, that widows may be their prey and that they may rob the fatherless. Ka pēhea rā koutou I te rao te tiroanga mai. O te whakakaromanga ka pā mai I te awhiti. Ka rere koutou kia wai hei āwhina, a ka waiho tō koutou kororia ki hia. And what will you do in the day of visitation, and in the desolation which shall come from far? To whom will you flee for help, and where will you leave your glory? Ka piko noa aiho rātou ki raro I ngā herehere, ka hinga ki raro I te iwi e patua. Ahakoa ko tēnei katoa e kore tōna riri e tāhuri ki, engari maro tonu I tōna ringa. Without me they shall bow down under the prisoners, and they shall fall under the slain. For all this his hunger is not turned away, but his hand is stretched out still.
Ka pēhe rā koutou I te rao te tiohanga mai. O te whakangaro manga ka pā mai I tāwhiti. Ka rere koutou kia wai hei āwhina. Ka waiho tō koutou te rorea ki hia. And what will you do in the day of visitation and in the desolation which shall come from far? To whom will ye flee for help? And where will ye leave your glory? Ka piko no iho rātou ki raro I ngā herehere, ka inga ki raro I te iwi I patua. Ahakoa ko tēnei katoa, e kore tōna riri I tāuri ke. Engari maro tonu tōna ringa. Without me they shall bow down under the prisoners, and they shall fall under the slain. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. O we te āhiri ana, te rākau tōku riri, te whiu kei tōna ringa ko tōku ā rita rita. O Assyrian, the rod of mine anger and the staff in their hand is my indignation. Ka unga ia hau ki te iwi nuku te kau. He mo te iwi o tōku riri tāku whakahau ai ki a ia. Ki te taonga o para ki te mana, ki te pāhua, ki te mea I a rātou hei takahanga. Hei pērā me te paru o ngā ara. I will send them against an hypocritical nation and against the people of my wrath will I give them a charge, to take the spoil and to take the prey and to lead them down and to tread them down like the mire of the streets. Kaore ia o nā whakaro pēnei ki hai hoki tōna ngākau e mea ki te pēnei. Engari whakangaro tā tōna ngākau kia kaua no hoki e turituri ngā iwi e hate pēa e ia. Howbeit he meaneth not so, neither doth his heart think so, but it is in his heart to destroy and cut off nations, not a few. E kia ngā hoki ia, e tika ia nei e kingi kātua aku rangatira. For he saith, are not my princes altogether kings? He tika ia nei I rite a karano ki kareke mihi, he rite a hamata ki arapara, he rite a hamaria ki ramahiku. Is not Kalno as Karshemish? Is not Hamath as Arpad? Is not Samaria as Damascus? Ka rite ki ngā kingitanga o ngā whakapākoko I tūpono mai ki tōku ringa. Nui atu nei hoki o rātou whakapākoko I o huri arama I o hamaria. As my hand hath found the kingdoms of the idols, and whose graven images did excel them of Jerusalem and of Samaria. E kore ia nei tāku e mea ai ki re hānama ki ona whakapākoko e rite ki tāku e mea ai ki hamaria ki ona whakapākoko. Shall I not, as I have done unto Samaria and her idols, so do to Jerusalem and her idols? Nā tēnei ake kia oti I te are ki tāna mahi katoa ki maunga hiona, ki hera hārama, ka whiua ea hau ngā hua o te ngākau nui o te kingi o Airia, me te karorea no o na kānui whakakake. Wherefore it shall come to pass that when the Lord hath performed his whole work upon Mount Zion and on Jerusalem, I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria and the glory of his high looks. Kua ki nā hoki ia, nā te kaha o tōku ringa I o te ai tēnei ia hau. Nā tōku whakaharo nui, he tangata whai mahara hoki a hau. Kua whakaneke hia hoki e a hau ngā rohe o ngā iwi. Kua pāhua tia anō e a hau o rātou taonga, a kua riro I a hau, I te mārohirohi ki raro te hunga noho o ngā torona. For he saith, by the strength of my hand I have done it, and by my wisdom, for I am prudent, and I have removed the bounds of the people, and have robbed their treasures, and I have put down the inhabitants like a valiant man. Nā, kua kite tōku ringa ngā taonga o ngā iwi, anō he kōhanga,
I rite hoki ki te kohi ngā a te tai i ngā hua manu I māhue. Tāku kohi ngā I te whenua katoa. A kihai ora te parirau o te tahi. Kihai hāmama te māngai. Kihai hoki I pipi. And my hand hath found as a nest the riches of the people, and as one gathereth eggs that are left, have I gathered all the earth, and there was none that moved the wing, or opened the mouth, or peeped. E whakaihira ne te tītaha ki te tangata nana nei I whakamai ki te hahau. Shall the axe boast itself against him that heweth therewith? Shall the axe boast itself against him that heweth therewith? Or shall the saw magnify itself against him that shaketh it? As if the rod should shake itself against them that lift it up, or as if the staff should lift up itself, as if it were no wood. Kapi oi oi! Mō reira kaunga mai te āriki o ngā mano, te hiroki ki o ngā mea mōmona, ka ake a raro o tōna kororia, he mea whakau, koia anō kei te kā o te ahi. Therefore shall the Lord of hosts, send among his fat ones leanness, and under his glory he shall kindle a burning like the burning of a fire. Ahi, te marama o ia raira, ako tāna mea tapu anō hoki hei mura, a ka wera o ngā tūmata kuru o ngā tātara moa pauaki I te rā kotahi. And the light of Israel shall be for a fire, and his Holy One for a flame, and it shall burn and devour his thorns and his briars in one day. Ka pau anō hoki ia te kororia o tōna ngāhire, o tāna mara mōmona te wairoa raua ko te tinana. Hei te otinga me te mea kua ngohi te ngākau o te kai hāpai kara. And shall consume the glory of his forest, and of his fruitful field, both soul and body, and they shall be as when a standard bearer fainteth. Nā ko te toinga o ngā rako tōna ngāhire e turuturu, mā te tamaiti no e tuhituhi, and the rest of the trees of his forest shall be few, that a child may write them. I taua rā ka whakamutua I ngā toinga o ia raira rātou ko ngā morihu o te whare o Hākopa. Tā rātou oki ki tō rātou kaiwhiu, engari ka oki pono rātou ki a ihoa ki te mea tapu ia raira. And it shall come to pass in that day that the remnant of Israel and such as are escaped of the house of Jacob shall no more again stay upon him that smote them, but shall stay upon the Lord, the Holy One of Israel, in truth. He toinga noe o ke mai ko te toinga o Hākopa ki te atua kaharawa. The remnant shall return, even the remnant of Jacob, unto the mighty God. No te mea aha koe ri te tau iwi, aha ia raira ki te onepu o te moana, he toinga kau o rātou e hoki mai ko te whakaoti ngā I whakaritia, me te mea e pūhake ana I te tika. For though thy people Israel be as the sand of the sea, yet a remnant of them shall return. The consumption decreed shall overflow with righteousness. Kao tira hoki ka mahi anō hoki e te āriki, e iwa o ngā mono te mea I whakaritia ki wainganui I te whenua katoa. For the Lord God of hosts shall make a consumption, even determined in the midst of all the land. Nā reira tēnei kupu a te āriki a ihoa o ngā mano, e tāku iwi o e noho nei I ona kaua e wihi te āhiri ana. Aha koa patu ia koe ki te rākau hāpainga mai rānei e ia tōna tikotoko ki a koe, pērā me tāi iiba. Therefore thus saith the Lord of hosts, O my people that dwellest in Zion, be not afraid of the Assyrian, he shall smite thee with a rod, and shall lift up his staff against thee after the manner of Egypt. He wai I te rawara,
e wai I ti rawa nei, a ka whakatūtu ki te wiri tōku riri hoki I a rātou kahuna. For yet a very little while, and the indignation shall cease, and mine anger in the destruction. Ka oho ana ia ihoa o ngā mano he whiu mōna, he pērā me te pātunga o meri ana ki te kamaka ki Orepe, a ka iri tōna toko I runga I te moana, a ka hāpanga I ia pērā I tāna I ihipa. And the Lord of hosts shall stir up a scourge for him according to the slaughter of Midian at the rock of Oreb. And as his rod was upon the seas, so shall he lift it up after the manner of Egypt. Nā I taua rā ka mākiri atu tāna pikaunga I tau pukuhiwi. He me tāna I oka I tau kaki a ka kore no iho anō hoki te oka I te whakawāhinga. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Kua tai ki ai aiata, kua pāhi mo ki miki rono, kua ana mea rongo atia ake ia ki miki maha. He is come to Iath, he is passed to Migron, at Michmash he hath laid up his carriages. Kei tēnei taha rātou o te whakawhiti ngā kua noho a puni rātou ki kepa. Pāwera noa iho a rama kua rere a kipia o haora. They are gone over the passage, they have taken up their lodging at Geba. Rama is afraid, Gibeah of Saul is fled. Kia nui tau reo e te tamahini a Karimi. Whakarongo e raihi. He mate tau e ana toto. Lift up thy voice. Lift up thy voice, O daughter of Galim, cause it to be heard unto Laish, O poor Anathoth. He whatia mara mena ke te hui ngā tangata o Kiepimi, he tahuti. Madmena is removed. The inhabitants of Gebim gather themselves to flee. Hei tēnei rā no kātua I a Kinopo. Kei te ruru tōna ringa ki te maunga o te tamahini a hiona ki te pukepuke I here hārama. As yet shall he remain at Nob that day, he shall shake his hand against the mount of the daughter of Zion, the hill of Jerusalem. Nāna ka tapahia I te ariki e ihoa o ngā mano ngā pika nui atu hoki te wehi. A ka tuaina ki raro ngā mea he tike nei te āhua. Ka whakaiti te anō hoki ngā mea whakakaki. Behold, the Lord of hosts shall lop the bow with terror, and the high ones of stature shall be hewn down, and the haughty shall be humbled. Ka tuaina anō e ia ngā rākau pororu o te ngāhiri ki te rino. Ka inga anō hoki a repano nei te mea nui. And he shall cut down the thickets of the forest with iron, and Lebanon shall fall by a mighty one. I haia te kau mā tahi. Isaiah 11. A tērā e puta ake e wani te taki I a hehe, a ka whaihua te tahi peka e tupu ake I roto I o nā pakiaka. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. And the Spirit of the Lord ka noho hoki te wairoa o ihoa ki runga ki aia. Te wairoa o te whakaaro nui o te mātauranga, te wairoa o te whakatākoto whakaaro o te kaha, te wairoa o te mōhio o te wehi ki a ihoa. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord.
Ako tānei āhua reka e ko te wehi ki a ihoa, e kore anō ia e whakawā I runga I tāona kanohi ki te ai. E kore anō e whakaaro ki tāona tāringa I rongo ai, ina riria e ia te he. And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord, and he shall not judge after the sight of their eyes, neither reprove after the hearing of his ears. Engari ka whakawā ia mō ngā rawa kore I runga I te tika. I runga anō I te tika tōna riri I te he. He whakaro nō nā ki te hunga māhaki o te whenua. He whiu nā tōna mānga e tāna patu mo te whenua ka whakamātia anō e ia te tangata kino ki te manawa o ngā ngutu. But with righteousness shall he judge the poor and reprove the equity for the meek of the earth. And he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. Ai whitiki te tika mō tōna hope, hei whitiki anō te pono mō ngā whatu manawa. And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins. Ka noho tahi anō te huruhi o raua ko te reme, ka tākota tahi te reparo raua ko te kua koati, ko te kua kau, ko te kua raiona. Ko te mea mōmona, ko tahi anō rōpu a mā te tamaitia iti I rātou I arahi. The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf and the young lion and the fatling together, and the little child shall lead them. Ka kai te kaurawa ko te pea, ka tākoto tahi anō hoki a rawa kua, a ka rite te rai o na ki te kau, ka kai te kākau iti. And the cow and the bear shall feed, the young ones shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox. Hang on, how can Pam's be the most popular grocery brand in the land when it's only available in 3 places? Oh, those 3. That makes sense now. Pam's, the most popular grocery brand in the land. However these 6 symptoms of acid reflux feel to you, Gaviscon Dual Action acts in the stomach to neutralize acid Ka reflux. tākoro hoki te tamaiti no te ui runga I te roa o te āhipi. A ka pā atu I te ringo o te tamaiti kua whakamutua te kai ki te nohoanga o te neke. And the sucking child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the cockatrice den. E kore rātou e tūkino, e kore anō e whakamate puta noa I tōku maunga tapu. No te mea ka kapi te whenua I te mātauranga ki a ihoa, anō ko ngā wai e taupoko nei I te moana. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea. Nā I taua rā ko te taipaki aka o hehe, ka tūhei kara ki ngā iwi, ka rapua mai ngā tau iwi, ko tōna oki ngā hoki kororia rawa. And in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people, to which shall the Gentiles seek, and his rest shall be glorious. I taua rā ka ngā anō te ringa o te āriki, a ka tuarua tia te whakahoki mai o ngā morihu o tāna iwi, e mahu I ahiria, I pātoro,
I kuhu, I erama, I hinara, I hamata, I ngā mutu anō o te moana. And it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people which shall be left from Assyria and from Egypt and from Pathros and from Cush and from Elam and from Shinar and from Hamath and from the islands of the sea. Ka whakaturi anō e ia he kara ki ngā iwi, a ka hui a mai te hunga o ia reira pēi atu. Ka whakamini a mai anō ngā mea o hura e mārara atu I ngā pito e whā o te whenua. And he shall set up an ensign for the nations and shall assemble the outcasts of Israel and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Ka haere atu hoki te hai o Iparaima, ka hate pia atu anō hoki ngā hoareri o hura. E kore e Iparaima e hai ki a hura, e kore anō a hura e whakatoi ki a Iparaima. The envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be cut off. Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim. Engari ka rere iho o rātou I runga I te puka iwi, o ngā peritini I te taha ki te hauāru. Ka pāhua tia ngā tahi tia e rātou te hunga o te rāwhiti. Ka pāo rātou ringa ki runga kia iro mā rawa ko moapa, ka whakarunga hoki ngā tama āmuna kia rātou. But they shall fly upon the shoulders of the Philistines toward the west. They shall spoil them of the east together. They shall lay their hand upon Edom and Moab, and the children of Ammon shall obey them. A ka whakangaro mea rawa tia iho o te ārero o te moana I ihipa. Ahai e hau hunu tāna e ruru ai I tōna ringa ki runga ki te awa. E patu ai kia whiti o nā reringa, a ka meinga ngā tangata kia whiti māroke noa atu. And the Lord shall utterly destroy the tongue of the Egyptian sea, and with his mighty wind shall he shake his hand over the river, and shall smite it in the seven streams, and make men go over dry shod. A ka tākoto he ara haeringa mai ahiria mō ngā morehu o tāna iwi kia māhue. Ka rite anō ki tōba ia reire I te rā I haere mai ai ia I te whenua o ihipa. And there shall be an highway for the remnant of his people which shall be left from Assyria, like as it was to Israel in the day that he came up out of the land of Egypt. Ai taua rā ka mea koe, ka whakamoimeti atu a hau ki a koe e ihoa aha koa hoki I riri koe ki a hau, kia tāhuri atu tau riri a ki te whakamāri a koe I a hau. And in that day thou shalt say, O Lord, I will praise thee, though thou wast angry with me, thine anger is turned away, and thou comfortest me. Nana, ko te atua tuku whakaoranga ka whakawhirina ki a hau e kore anō e wehi ko te āriki hoki ko iho a tōku kaha. Tāku waiata ko ia anō hei whakaoranga mōku. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song. He also has become my salvation. Nā ka utu wai koutou I rungo I te koa I roto I ngā puno o te whakaoranga. Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation. Ka mea anō hoki I taua rā whakamoimete tia I ihoa, karanga atu ki tōna ingoa. Whakaaturia ana mahi ki roto I ngā iwi, kaufautia atu kua oti tōna ingoa te whakaneki ake. And in that day shall ye say, Praise the Lord, call upon his name, declare his doings among the people, make mention that his name is exalted. Waiata kia ihoa, he nui noa atu hoki ana mahi, mei ngā kia mōhi o tia tēnei puta noa I te ao. Sing unto the Lord, for he hath done excellent things, this is known in all the earth.
Hāmama kia nui te reo, e te wahine e noho ani I hiona, e nui hoki te mea tapu o ia raira I wainganui ia a koe. Cry out and shout, thou inhabitant of Zion, for great is the Holy One of Israel in the midst of thee. Translation. Honor and glory to God. Peace on earth, goodwill to all people. Lord, develop a new heart inside all of us. Instill in us your sacred spirit. Help us, guide us to be compassionate to one another, to be pleasant to each other. Amen. Te whakapono me te rangi Māori e tātou e. Te aroha, te whakapono me te rangi Māori e tātou e. Welcome to learning a closing prayer. This will be the very first karakia prayer for some members to learn, and that's okay. A closing prayer or karakia whakamutanga is applied together with the karakia timatanga when you are opening and closing a gathering or a whānau hui. This karakia is very well known throughout the Christian sector for its simplicity, and when Te Atarangi was established to revitalise Te Reo Rangatira, this karakia timatanga and the karakia whakamutunga gave birth to support the kaupapa of Te Atarangi. Go well and God bless. Karakia whakamutunga, closing prayer. Kia tau, kia tātou katoa. Te atawai o tō tātou ariki a ihu karaiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga taitanga ki te wairua tapu, ake, 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 āmeni. Harikia whakamutunga closing prayer. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all now and forever. Amen. Amen. Welcome to your very first basic meeting. Please use the Tapu song to help you pronounce the words correctly or listen to the recordings here over and over again. Learn one line at a time is the easiest way. There are translation scribe boxes to help you understand each slide. Haere pai mate atua koe e manaki. Tau parapara. Tēnei te karanga, tēnei te tangi. Kia tūwhera ngā tatau I te whai au ki te ao marama ki hei mau ki ora. Ka mihi ki te atua e kaihanga o te rangi me te whenua. I haia te kaumātoru. Isaiah 13. Oi anō te whakamutunga. Kia honore tia tone ingoa tapu I ngā wā katoa. Gloria ki te atua. Gloria ki te atua. Ka mihi ki a kingi tu heitia. E te whare ka huiari ki. Ko te poripititanga mō papuruna I ki te ihi aia tama a amoho. The burden of Babylon which Isaiah the son of Amos did see. Whakaarehia he karakirunga ki te maunga hore hore.
Kia rahi te reo ki a rātou, a tāwhiritia atu te ringa kia haere mai ai rātou ki roto ki ngā kūaha o ngā rangatira. Lift ye up a banner upon the high mountain, exalt the voice unto them, shake the hand, that they may go into the gates of the nobles. Kua oti aku I whakatapu ai te whakahau. Kua karangatia anō hoki e ahau aku mā rohi rohi ki tōku riri. Ara aku I whakamana nui nei. I have commanded my sanctified ones, I have also called my mighty ones for mine anger, even them that rejoice in my highness. Ko te haruru o te hui o I runga I ngā maunga, tōna rite kei tō te iwi nui, he haruru, he ngāngau no te hui o ngā kingitanga o ngā iwi. Kingitanga o ngā iwi. E whakataka ana I ihua o ngā mano te ope mo te whāwhai. The noise of a multitude in the mountains like as of a great people. A tumultuous noise of the kingdoms of nations gathered together. The Lord of hosts mustereth the host of the battle. E haere mai nei rātu I tāwhiti I te pito o te rangi. A ihua me ngā patu I a tōna riri ki te whakangaro I te whenua katoa. They come from a far country, from the end of heaven, even the Lord, and the weapons of his indignation to destroy the whole land. Au e koutou, kua tata hoki te rā o ihoa, tērā e puta mai, anō e whakangaramanga nā te kaharawa. Howl ye, for the day of the Lord is at hand, it shall come as a destruction from the Almighty. Nō reira ka ngoi kore ngā ringa katoa, ka ngohe noa iho ngā kau katoa o ngā tangata. Therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt. Ka ohorere anō rātou maupū I te mamai, I te whakapauri ko tō rātou mamai kuia anō kei tō te wahine e whakawhānau ana. Ka miharo rātou te tahi ki te tahi, a ko rātou mata anō he murahi. And they shall be afraid, pangs and sorrows shall take hold of them. They shall be in pain as a woman that travaileth. They shall be amazed one at another. Their faces shall be as flames. Nāna e haere mai nei te rā o ihoa, he kino, he riri, he whakataka riri I mura ana. Hei whakaururua I te whenua, hei whakangaroa tū hoki reirei o nā tangata hara. Behold, the day of the Lord cometh cruel, both with the wrath of fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. Ko ngā whetū hoki o te rangi, ko ngā kāhui whetū anō hoki o reira. Kaore o homai tō rātou marama, ka pauri noa iho, te raha tōna haringa mai, kore ake hoki e titi te atarau. For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light. The sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. Welcome to learning and opening prayer. This will be the very first karakia or prayer for some members to learn, and that's okay. An opening prayer or karakia timatanga is applied when you are opening any gathering or a whānau hui. This karakia is very well known throughout the Christian sector for its simplicity. And when Te Atarangi was established to revitalize
Ka whiua anu e hau te ao mō tō rātou kino te hunga kino hoki. Mō tō rātou he, ka whakamutua hoki e a hau te whakapēhapēha o te hunga whakakake. Ka whakahokia iho anō ki raro te whakapēhapēha o te hunga kino. And I will punish the world for their evil and the wicked for their iniquity. And I will cause the arrogancy of the proud to cease and will lay low the haughtiness of the terrible. Ka mei ngā anō e hau ki anui atu te utu mō te tangata I tō te kaura pai. Ai rā, he tangata ki anui atu I tō te kaura parakore o ōpita. I will make a man more precious than fine gold, even a man than the golden wedge of Ophir. Nā reira, ka mengia hau ngā rangi kia wiri kia rūpere pia. Kia wiri ka rūpere pia atu anō te whenua I tōna wahi, he riri no iho o ngā mano he rā noa e muri ai tōna riri. Therefore I will shake the heavens, and the earth shall remove out of her place in the wrath of the Lord of hosts, and in the day of his fierce anger. A ka rite ki te anate rope e whai ana, ki ngā hipi kaore nei o rātou ka huihui, ka tāhuri rātou ki tōna iwi, ka rere ki tōna whenua. And it shall be as the chased roe, and as a sheep that no man taketh up, they shall every man turn to his own people, and flee every one to his own land. Ko te hunga katoa e kitea ana, ka werohia, ko te hunga katoa e hopu kia ana, ka hinga I te hoari. Everyone that is found shall be thrust through, and everyone that is joined unto them shall fall by the sword. Ka taia ihua hoki a rātou ko hunga I tā rātou tirohanga. Ka pāhua te o rātou whare, ka moia anō a rātou wahine. Their children also shall be dashed to pieces before their eyes. Their houses shall be spoiled, and their wives ravished. Tēnei a hau te whakaoho atu nei I ngā meri ki a rātou. He hunga e kore nei e whakaaro ki te hiriwa, nā ko te kaura e kore e mate nui tia e rātou. Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver, and as for gold, they shall not delight in it.